Well, hello. Lepo pozdravljeni ponovno zgoraj Šasta. My hair's sticking out all over the place. Moje lasje štrlijo vse vprek. Excuse my Opravičujem scraggly se appearance, vam, I still can't get a da haircut. takole izgledam, ampak še vedno frizerji niso odprti. So I'm a few minutes late this morning. I apologize for that. Danes zjutraj sem nekaj Lovely minut seeing everyone checking in zamudil, from all around the world opravičujem once more. se, a vendarle So naj if vas you vse skupaj continue ponovno to let lepo us know where pozdravim. you're from. Kot vedno And nam napišite, As you odkot read ste. the chat box, In ko you boste can just see if you can prebrali really feel misli drugih and connect udeležencev v chatboxu, v with klepetalnici, everyone poglejte, who's če se vam checking in uspe from all povezati, different countries. začutiti vse ljudi iz različnih držav. So I'm just taking a moment to calm down. Tudi sam si bom Bit of a rush zdaj this morning. I vzel was še at the trenutek, gym, da so se I'm also a little bit achy after all that. pomirim. Bil sem v telovadnici in me Oh, še vedno somebody saying bolijo hi from mišice. Crete, No, the nekdo temple of se truth. zdaj Beautiful. javlja iz templja resnice na Kreti. Čudovito. So there's been a lot of people asking Veliko for vas this, these morning chats to continue. je prosilo, da bi se And what ti we're going to do jutranji is actually klepeti start doing a daily nadaljevali. process as well. And in In the little green zagotovo box at the nameravamo bottom, nadaljevati z this vsakodnevnimi is a prenosi. connection which you can click on at the end of the day, In tukaj or rather at the end imate of the tudi talk. Going zeleni quantum, gumbek, uplifting your ki reality. vas bo popeljal na What program that's going to oziroma be is serijo a Vstopamo v continuation, kvantno. a daily In to bo nadaljevanje naših gathering like this, vsakodnevnih srečanj, going much kot je deeper tole. V into tem the quantum programu field, into the vstopamo v quantum kvantno, reality, pa bomo šli še because globje v that's kvantno where we polje in create kvantno from. realnost, kajti iz Even nje though it ustvarjamo. seems like what we're doing Četudi or se what we're nam zdi, saying, da tisto, kar our delamo in actions kar govorimo, naša seem to dejanja, create in the vse to physical, se nam zdi, what da we're beginning to ustvarja understand more fizično. and A more is zdaj vse actually bolj the creation dojemamo, happens da se from the kreacija quantum zgodi field, iz and the kvantnega quantum polja. field In to influences polje the physical reality. vpliva na And fizično so realnost. I'm planning to do this In every tako day, je moj intense načrt, da experience bomo imeli about vsak dan understanding the intenzivne quantum izkušnje, more in order to ampak use the še quantum globje bomo razumeli to kvantno, create da the bomo physical. lahko kvantno uporabili So za that's the ustvarjanje intention. v fizičnem. That's To je something that naš you can namen. In to join us je with if you choose to. povabilo, da se nam Every pridružite, če Saturday želite. I'll be Vsako continuing to soboto do bom še a naprej free broadcast imel like this. brezplačne prenose, kot And je tale. it's going to happen 1 hour earlier. It's going to be 9 V o'clock živo pa bomo eno uro Pacific time. prej skupaj, torej že ob Okay. 9. zjutraj po pacifiškem času. Oh, Playa del Carmen, beautiful. I have a T-shirt from there. Zdaj pa se javljate iz grškega otoka, čudovito, od tam imam I'm dancing in my room. majico. Cool. Nekdo piše, plešem v svoji sobi, krasno. So, several people beginning to Kar connect nekaj into vas Stargate je, from ki ste Japan. se That's beautiful. začeli It's a place vključevati that we v haven't been to Stargate yet. na I'd love to take the Japonskem. Stargate there at Tam some še point. nisem bil, ampak zagotovo si želim, da bi lepega dne lahko na Japonsko pripotoval z zvezdnimi vrati. Somebody's saying, I'll be joining you in the quantum Nekdo mess. Well, piše, actually, v kvantnem we're all bom joined z in the vami. quantum No, mess, whether we know dejansko it or smo not. vsi v kvantnem What we're povezani, pa se intending to to vemo do ali is ne. to bring In naš namen je, bring our da awareness naše into the quantum zavedanje field. vnesemo v to, da smo v kvantnem polju. So where is the Kje quantum pa je field? to The kvantno mind likes to polje? think of it as out there Si somewhere, misli, da je but to tam actually nekje everything daleč, is within a the pravzaprav quantum je field. vse znotraj And so kvantnega polja. the quantum field is In right here. tako je kvantno Quantum field is all polje around you, tukaj, wherever you vse are. okrog vas, kjerkoli že And ste. the quantum field is In actually kvantno within polje your je physical dejansko body. znotraj vašega fizičnega telesa. So it's a bit of a In tako tongue je twister for to the mind in a za sense. The mind has to zelo do zapleteno, pretzel shapes in kajti order to truly rabi understand oblike and in grasp podobe, da nekaj lahko res quantum field. razume in doume It's something kvantno which polje. really is understood A vendar je to through nekaj, deepening kar our lahko experience. razumemo le
rather s than poglabljanjem having naše information izkušnje, about what it is. namesto da bi zbirali podatke o tem, kaj je to. Alcazar tries to put into Alcazar words that our poskuša minds z can besedami understand. opisati kvantno polje, And zato da to lahko encourage us razume to naš start spodbuja experiencing. pa nas, da začnemo kvantno So, polje izkušati. People are asking questions Ljudje about postavljajo quantum. vprašanja When o you click on seriji that, at the Vstopamo bottom v of the green box, kvantno. you'll get all the Spodaj v information. zelenem We'll also be kvadratku sending so an email informacije, out ampak poslali to all vam the English bomo speakers. tudi elektronsko I pošto. don't think that this will be translated Nisem into the other prepričan, languages, če simply bomo because it's a imeli huge prevod amount v of vse time jezike, that we're doing it every day preprosto for 4 zato, weeks. ker bo to dolg program, It'll be most vsakodnevno, every day. 4 Occasionally there'll be tedne, bolj ali situations that manj come up. vsak dan, in bo to res And I velik won't be able to projekt. make it for a particular day. And on those days, we would suggest that you go back and Tiste dni, listen to one of ko your programa v favorite živo replays ne bo, on the pa vas series. seveda vabimo, da greste nazaj in Okay. poslušate kakšnega od posnetkov, ki vam je bil zelo ljub. So I was looking over people's comments again from the Ponovno last sem experience. pogledal komentarje, ki ste jih zapisali od And zadnje in izkušnje, fact, it was that in that encouraged me to do this prav to Going je Quantum. tisto, kar me je Because spodbudilo v people novo are serijo beginning to get a sense Vstopamo v kvantno. Kajti of začeli quantum ste field. dobivati Beginning to občutek get za a kvantno sense polje. of Začeli their ste dobivati superconsciousness. občutek It's za not svojo nadzavest. It's not something that's easily Pa to ni nekaj, explained. It's kar not something that's easily se zlahka understood. razloži, And it's not something that's zlahka razume. immediately felt Niti either. ni Because lahko we're to not used to začutiti, kajti nismo feeling that navajeni incredible na to, expansiveness. da začutimo to Your izjemno razširjenost. superconsciousness Vaša exists nadzavest obstaja in the v quantum field. kvantnem polju. So where is your In kje je superconsciousness? vaša nadzavest? Everywhere? Vse povsod? Well, that's too much for the mind No, to grasp. tega pa res But ne where is more everywhere? doumeti. We A think kje je of to vse povsod? our 3D Mi razmišljamo reality. We think of 3D reality when we skozi think of našo places, tridimenzionalno realnost, ko razmišljamo where is o everywhere. We razdaljah think in in o tem, terms of kje je 3D. kaj. Razmišljamo skozi 3D. Everywhere is something Vse else. povsod pa je nekaj drugega v kvantnem polju. Your Vaša superconsciousness superzavest has access to ima everything. dostop do vsega. And the In superconsciousness, the real superzavest, you, is vaša already in that. nadzavest, vaš resnični enlightened jaz state. je že v tem razsvetljenem And that stanju. enlightened superconscious you Ta is wanting to guide razsvetljeni our jaz humanness, želi usmerjati to guide us to raise našo our vibration. človeškost, vodi nas, da And in dvigujemo raising svojo our vibracijo. vibration, we become more In aware. tako postajamo Also, as vse we bolj raise our zavestni vibration, in more obenem, of the ko dvigujemo superconsciousness svojo can vibracijo, actually come lahko into več the naše physical body. nadzavesti vstopi v fizično And so telo. our whole life, In as tako we je naše raise celo our življenje, vibration, ko dvignemo our whole vibracijo, starts to se začne change torej because spreminjati we naše start to celo življenje, create ker začnemo ustvarjati those things that we wish tisto, to kar experience želimo izkusiti. consciously. Zavestno, Right now we're prav zdaj creating unconsciously. ustvarjamo nezavedno. And so it's about beginning to create In those tako things in our lives that gre we za want to, to da začnemo experience. ustvarjati tiste stvari v življenju, ki jih želimo Someone izkusiti. saying hello. Nekdo pa pravi, Australia, živijo it's iz 10 in the morning. Avstralije, kjer je ura 2 ponoči. Okay. And there's something else that Alcazar wanted us to try Alcazar this pa je morning in danes meditation. zjutraj v meditaciji želel, da izkusimo še nekaj. Before I do that, I just Preden pa to naredim, want to ask if Ruby is online with us. She's often here. želim prositi If you are Ruby, Ruby, if ki je you could put the običajno na link letu, to the da little video, objavi introductory
link, povezavo na kratek uvodni video za Stargate Collective, kajti ponovno vas želim spomniti, da odhajamo počasi z Facebooka in res si želimo, da se vključite v Stargate Collective. Če pa Ruby v tem trenutku ni z nami v živo, lahko prosim kogarkoli od vas, da objavite link v klepetalnici. To je prostor za našo skupnost, kjer se lahko pogovorimo in podpremo drug drugega. Couple of questions coming in. When we are sad and tears come out, is it Nekaj possible vprašanj that the prihaja. sadness is coming from the Ko nam mind and not stečejo from the heart? solze zaradi žalosti, ali je mogoče, da je ta žalost iz uma in ne iz srca? Adriana, they're not No, separate Adriana, saj to ni ločeno. in a separate way. Običajno govorimo o tem, kot da sta In ločena. order to explain things, In da bi lahko sometimes we razložili focus on stvari, one se particular area. včasih osredotočimo na eno konkretno področje. The sadness is coming Žalost from a namreč past prihaja experience, iz naših preteklih izkušenj or it's coming from a ali feeling pa prihaja that things iz are not the way občutka, you would da like them stvari to be. niso take, kot bi si želeli. And so very In often tako zelo pogosto in these v teh meditations, the meditacijah sadness, the tears are actually a releasing of old limitations žalost that in you don't solze really need to opuščajo staro navezanost. have a conscious In niti understanding ni of. potrebno You just cry tvoje and zavestno allow the body to razumevanje flow out tega. Samo dopusti, da se those stečejo stvari old ven iz emotions tebe. that are no To longer so needed. stara čustva, ki jih ne So potrebuješ thank you, več. Ruby. You just put the link No, in hvala. Ruby zdaj je to objavila the povezavo, introductory video. link na ta uvodni video. Just looking at the questions. Zdaj prebiram Don't vaše make- vprašanja. Don't put questions in the question box if it's just saying hi. Ne pišite pozdravov v škatlico za vprašanja, tam pišete samo vprašanja. Torej, če hočete kupiti zvezdna vrata, pišite na support@stargateexperience.com. Somebody asking questions about the inner Nekdo child. sprašuje Part of o the delu z Going notranjim Quantum otrokom. will actually look Del at the inner programa child because Vstopamo v that's very kvantno much part bo of usmerjen tudi na notranjega otroka, understanding kajti who to we je are del razumevanja, why kdo we are smo the way we in are. zakaj And smo that taki, kot smo. understanding needs to In to razumevanje move deeper in se mora order še for us to poglobiti, be freed da se up bomo lahko to really osvobodili, access the da bomo quantum. res lahko imeli dostop do kvantnega. So, video, Ruby's just put the link into the video. Ruby je zdaj which is, objavila link Jules and I na inviting, video, v katerem z Julien people to vabiva join. ljudi, It da explains se a nam little bit about pridružite. Poveva The na video is kratko actually opis. designed for the first few people, but Video je bil the oblikovan za nekaj it prvih works for everyone. udeležencev, ampak razlaga pa je ustrezna za vse. Hazel is asking, is there an Hazel explanation sprašuje, for ali when I obstaja meditate with razlaga za Stargate, the light naslednje. goes Ko on behind meditiram my eyes and my whole z inner zvezdnimi vision is vrati, bright. se prižge svetloba za notranjim očesom. Am I Kot going da to se give vse you one? No, I'm razsvetli. going to Ali invite obstaja you razlaga? just to Absolutno. tune in Ali and ti jo bom ask povedal? for Ne. some Povabil consciousness. te bom, da If you really prosiš feel you need in to have vprašaš an svojo explanation, nadzavest, če res čutiš how potrebo about po saying razlagi. thank you, Kaj pa, če bi bring samo me more, rekla and hvala, see where that prinesite mi experience še leads več you. in poglej sama, kam te bo ta izkušnja pripeljala. Okay? Someone is asking, Nekdo what's the sprašuje, difference kakšna je between razlika superconsciousness med and the higher self? nadzavestjo in višjim jazom. Well, on one level, there's no difference Na eni ravni razlike ni, because these different names, these kajti different ta različna terms poimenovanja are only relevant
so relevantna le v 3D, v kvantnem polju pa je vse eno. Razlog, zakaj Alcazar razloči višji jaz ali duša, kar je še drugo ime za višji jaz. Alcazar to ločuje, kajti duša, višji jaz, se na nek način lahko razdeli na 12 različnih aspektov. In eden od aspektov je človeški jaz. In tako ima vsak od nas še 11 drugih aspektov, ki se jih običajno ne zavedamo, dokler se res ne začnemo prebujati in povezovati s kvantnim poljem. Imamo torej vsi še druge aspekte sebe. In da bi lahko to ponazoril, me je Alcazar povezal z nekaj mojimi aspekti. Eden od njih je Ran iz kraljestva zmajev, mnogi ste ga spoznali. Še en aspekt je simfonija, ki je morska deklica. Še en aspekt pa je poveljnik galaktičnega poveljstva. In občutek imam, da sem bil povezan z njimi, pa ne zato, ker bi bil dovolj na osebni ravni na voljo, da bi to dosegal, ampak zato, ker me Alcazar uporablja zato, da poda te informacije in na nek način sem tudi sam potem pridobil, da sem spoznal še druge aspekte sebe. Pred mano je še dodatna pot raziskovanja in tudi za vas je lahko tako, če boste to dopustili. Potem pa je še druga stvar, ki je Alcazar pravi vaša superzavest, nadzavest. Tudi ona ima na nek način več aspektov. Na nek način je del vaše nadzavesti tisto, čemur Krajon pravi vaša primarna inteligenca. In ta skrbi za telo. To je več kot le fizično, kar upravlja s telesom. Znanost je začela spoznavati, da obstaja ta fin tok energije, ki se iz srca povezuje z vsako celico. Zgodi se namreč komunikacija med celicami, notranje v celici. In to je zelo, zelo majhna biosvetloba, ki povezuje. In Alcazar pravi, da ta svetloba dejansko prihaja iz vaše primarne inteligence, vaše nadzavesti, superzavesti. In ta energija vstopi v čisto vsako celico, vašo DNK. Znanost je zaznala to svetlobo, ki prihaja iz DNK v različne dele celice in v druge celice. In prav zdaj znanstveniki razmišljajo, da ta svetloba ustvarja DNK, ampak dejansko prihaja iz prostorov onkraj, iz vaše primarne inteligence, iz vaše nadzavesti. No, in da bo vse skupaj še bolj zmedeno, govorimo o duši, višjem jazu, ki se razdeli na 12 delov, ampak še vedno je ena celota. In tudi nadzavest je še vedno popolnoma eno. Vaša nadzavest je del vašega višjega jaza. In tako vse skupaj postane še kako čudno in prepleteno. Ampak je pač, kar je. In vsi ti poddeli so načini, s katerimi lahko lažje razumemo vseobsegajoče stanje obstoja. Naprimer, če govorimo o fizični stvari, ko preštudiramo celo telo, pogledamo cirkulacijo krvi, pogledamo živčni sistem, pa možgane in tako naprej. Ampak nobena od teh stvari ne deluje brez vseh ostalih, kajti človekova podoba in oblika je ena celota. Na podoben način vse te podvrsti, duša, višji jaz, primarna inteligenca, vse to so poimenovanja,
s katerimi se poskušamo osredotočiti na vseobsegajoče stanje obstoja. So people are putting other concepts into the box. Zdaj vidim, da pišete še o drugih konceptih, klepetalnici, pa kar pojdimo v meditacijo. Prosim vas torej, da se samo sprostite in se pripravite. Prosim vas, da nič več ne tipkate v klepetalnico med meditacijo. Kasneje boste spet lahko podali svoje komentarje. Namestite se udobno, sprostite se in zaprite oči. In tako naj vsakdo od vas v sebi prosi za energije zemlje, energije Gaje, naj se dvignejo in vstopijo v vaše telo in vaše energijsko polje. Kličemo energijo zemlje, naj se poveže z nami vsemi, ki sodelujemo v tej meditaciji. Bodi si, da poslušate v živo ali pa zdaj poslušate posnetek ali prevod. Samo čutite, dopustite možnost, da se zemlja zdaj z vami povezuje. Zelo dobro. In zdaj naj vsakdo od nas v sebi prosi za eterična zvezdna vrata, zavest zvezdnih vrat. Naj se spusti in vas obda. Vizualizirajte torej. Samo predstavljajte si zvezdna vrata, kako se spustijo in vas obdajo. Samo dopustite, vizualizirate, si predstavljajte, čutite, kako vas obdajo zvezdna vrata. In zdaj v sebi prosite za aktivacijo vaših eteričnih zvezdnih vrat. Kličemo aktivacijo vseh eteričnih zvezdnih vrat okrog sveta. In samo čutite, ko date svoje dovoljenje, da zvezdna vrata delajo z vami, začnejo zvezdna vrata žarčiti zelo nežno, mehko energijo okrog vas. In samo sprostite se v to energijo. Zelo dobro. In spomnite se, da je zelo pomembno imeti ves čas meditacije oči zaprte, da boste lahko iz te izkušnje dobili kar največ. Zelo dobro. Zdaj pa bomo vibrirali vsa eterična zvezdna vrata vse hitreje. In vibrirali bomo vsa zvezdna vrata na frekvencah 7. dimenzije. In tako zdaj prosimo vsakogar od vas, da v sebi prosite za močno energijsko polje 7. dimenzije v vaših eteričnih zvezdnih vratih. Kličemo močno energijsko polje 7. dimenzije po vseh eteričnih zvezdnih vratih okrog sveta. In samo sprostite se v to frekvenco, ki jo je zdaj začel žarčiti vaš Stargate, vaša zvezdna vrata. In kot veste, še s tem, ko se sprostite, se vaša energija nežno dvigne in se počasi začne harmonizirati s 7. dimenzijo. Zelo dobro. Zelo dobro. In zdaj bomo skočili navzgor na 12. dimenzijo.
In tako naj vsakdo od vas v sebi prosi za močno energijsko polje 12. dimenzije v vaših eteričnih zvezdnih vratih. Kličemo močno energijsko polje 12. dimenzije v vseh eteričnih zvezdnih vratih okrog sveta. In ko vaša zvezdna vrata začnejo žarčiti te frekvence okrog vas in skozi vas, se vaša energija še naprej dviga. In tako zdaj vibrirate ponovno v harmoniji z energijami 12. dimenzije. Zelo dobro. Zelo dobro. In samo sprostite se v energijsko polje 12. dimenzije. Zelo dobro. In tako naj zdaj vsakdo od vas v sebi prosi za prisotnost angelskega kraljestva. Kličemo prisotnost angelov, naj prinesejo svoje energije v to meditacijo. In samo čutite, že prihajajo. Angeli, ki so zdaj z nami, samo zato, ker smo jih poklicali. Sprostite se v njihovo prisotnost. Zelo dobro. In zdaj naj vsakdo od vas ponovno prosi za prisotnost plejadancev. Kličemo prisotnost plejadancev. Vabimo vas, da prinesete svojo energijo v to meditacijo, v to globalno družino, ki meditira skupaj. In samo čutite, kako plejadanci prinesejo svojo energijo v prostor. Zelo dobro. In zdaj bom povabil vas, da pokličete vodnike, s katerimi čutite posebno povezavo. Pokličite jih in prosite jih, naj prinesejo svojo energijo v to globalno meditacijo. Samo prosite v sebi za prisotnost vodnikov, ki jih vi želite vključiti, ker želite, da prinesejo k vam energijsko podporo. Kličemo prisotnost vseh vodnikov, ki so bili zdaj imenovani. In samo čutite, kako ta skupna energija vodnikov prihaja s svojo podporo. Zelo dobro. In tako bomo v tej meditaciji naredili nekaj malo drugače. Zdaj bomo dihali in vodil bom to dihanje. Vdihovali bomo 5 sekund, pa izdihovali 5 sekund. Vodil vas bom čez nekaj trenutkov, zdaj pa nekaj besed o procesu. Najprej bomo le dihali in vodil bom dih. In ko vsi vdihnemo in izdihnemo skupaj, ustvarimo energijsko polje in gibanje energije. Potem pa bom nekaj stvari dodal v meditaciji. A prvi del bo namenjen, da se z dihanjem vsi skupaj sinhrono potopimo v sproščenost. Ne dihajte ekstremno globoko, malo globje kot sicer.
brez napora. So it'll take a few of the ins and outs for us all to get Nekajkrat together and bomo relax skupaj vdihnili in into izdihnili, da se bomo lahko sprostili together. v ta Okay? skupni pretok. So get ready, Pripravite se. and we're going to breathe in. Vdih, 1, 2, 1, 2, 3, 4 and breathe in out. izdih. 1, 1, 2, 3, 4. breathe in. Vdih, 1, 2, 3, 4. Breathe out. 1, 2, 3, 4. Breathe in. vdih, 1, 2, 3, 4. izdih. Breathe out. 1, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 1, 2, 3, 4. izdih. Breathe out. 1, 2, 3, 4. Breathe in. Vdih, 1, 2, 3, 4. izdih. Breathe out. 1, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 1, 2, 3, 4. izdih. Breathe out. 1, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 1, 2, 3, 4. izdih. Breathe out. 1, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 1, 2, 3, 4. izdih. Breathe out. 1, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 1, 2, 3, 4. izdih. Breathe out. 1, 2, 3, 4. In še Continue. nadaljujete. 2, 3, 4. Breathe out. 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 1, 2, 3, 4. izdih. Breathe out. 2, 3, 4. Breathe Vdih, in. 1, 2, 3, 4. izdih. Breathe out. 1, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 1, 2, 3, 4. izdih. Breathe out. 1, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 1, 2, 3, 4. izdih. Breathe out. 1, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 1, 2, 3, 4. izdih. Breathe out. 1, 2, 3, 4. Continue the In process. nadaljujte s procesom, Continue the breathing. s tem dihanjem. And so, in the next stage, when you breathe out, In v you're going to naslednji make a fazi, sighing sound. ko boste izdihnili, zavzdihnete z So zvokom, continue the breathing nadaljujte z dihanjem and start in začnite on izdihovati the out breath. z So I'm going to start vzdihljajem. the process again. Začeli bomo še enkrat. Get ready to breathe Pripravite in se na and vdih, breathe in. vdih, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. izdih Breathe out the side. in 2, 3, zavzdihnete. 4. Vdih, Breathe in. 2, 3, 4. Breathe zavzdihnete. out. 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 2, 3, 4. izdih. Breathe out. 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 2, 3, 4. izdih, Sigh out. izdih. 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 2, 3, 4. Breathe zavzdihnete. out with a sigh. 3, 4. Vdih, Breathe in. 2, 3, 4. Breathe zavzdihnete. out with a sigh. 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 2, 3, 4. izdih. Breathe out. 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 2, 3, 4. izdih. Breathe out. 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 2, 3, 4. izdih. Breathe out. 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 2, 3, 4. izdih. Sighing. 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 2, 3, 4. Breathe zavzdihnete. out. 2, 3, 4. Vdih, Breathe in. 2, 3, 4. Breathe zavzdihnete. out. 2, 3, 4.
Just in kar continue tako that breathing. naprej. And in the next section, V naslednjem when we delu, breathe out, pa ko bomo izdihnili, we're going to be asking for the energy bomo of the prosili Stargate global community za quantum field. energijo So we'll morfičnega abbreviate polja that, globalne Stargate skupnosti quantum. Stargate. Sorry, the Stargate Torej, global poklicali bomo community morphic morfično field. polje And we'll be globalne abbreviating skupnosti that, zvezdnih abbreviating vrat. that to the Stargate morphic In field. dihali bomo s So to we'll be energijo. breathing in, Vdih. and as we In ko breathe bomo out, we izdihnili, say we call upon the energy bomo of the Stargate poklicali morphic field. energije Call morfičnega upon the polja energy of the Stargate. Stargate morphic field. Okay, so first time I've done this, so I'm To je sorry zdaj if I'm tudi getting a zame little bit out of prvič the ta flow. izkušnja in sem in tja, Get ready se and we'll start opravičujem, če again. padem ven iz ritma, ampak ponovno bomo začeli skupaj. So we'll be breathing Torej, in, vdihnili and bomo as we breathe in ko out, izdihujemo, call upon the energy of the Stargate kličemo morphic field. energije So you say that as morfičnega you breathe out. polja in to, Okay. kar izrečete. So let's get back Kličem into the breathing morfično rhythm polje again. Stargate. We'll do a few breaths, Naredili bomo just to get the nekaj flow vdihov back. in And then when izdihov, you da feel pridemo v like you're in pretok. the flow, In ko začutite, da ste v with the out pretoku, breath, start inviting the Stargate začnite morphic field. vabiti morfično polje Stargate. So breathe in, Vdih, 2, 3, 4. izdih. Breathe out, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in, 2, 3, 4. izdih. Breathe out, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in, 2, 3, 4. izdih. Breathe out, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in, 2, 3, 4. izdih. Breathe out, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in, 2, 3, 4. izdih. Breathe out, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in, 2, 3, 4. vdih, Breathe out, izdih. 2, 3, 4. Vdih, Breathe in, 2, 3, 4. Breathe izdih. out, 2, 3, 4. Vdih. Breathe in, 2, 3, 4. I In invite the povabite Stargate morphic morfično field. polje Breathe in, Stargate. Vdih, 2, 3, 4. vabilo, Breathe out, izdih. 2, 3, 4. Vdih, Breathe in, 2, 3, 4. izdih. Breathe out. I In invite povabilo Stargate morphic morfičnemu field. polju Breathe Stargate. in, Vdih, 2, 3, 4. izdih. Breathe out, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in, 2, 3, 4. izdih. Breathe out, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in, 2, 3, 4. izdih. Breathe out, 2, 3, 4. Vdih. With each out breath, inviting In the z Stargate vsakim morphic izdihom field. povabite morfično polje Stargate. Breathe in, Vdih, 2, 3, 4. izdih. Breathe out, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in, 2, 3, 4. izdih. Breathe out, 2, 3, 4. Breathe in, 2, 3, 4. Izdih. Breathe out, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in, 2, 3, 4. izdih. Breathe out, 2, 3, 4. Vdih, Breathe in, 2, 3, 4. izdih. Breathe out, 2, 3, 4. And now In zdaj just resume your normal, comfortable breath. greste nazaj v svoje običajno udobno dihanje in se sprostite.
In tako samo začutite svojo lastno energijo. Samo zaznajte vibracijo v sebi. In ko boste pripravljeni, brez hitenja, svoje zavedanje vrnite v svoj prostor. In se popolnoma vrnite v svoje telo. In potem, kot vedno, vas vabim k komentarjem. Kakšna je bila ta izkušnja za vas? Prvič sem naredil nekaj takega. Zato se opravičujem, ker nisem bil popolnoma zmožen ohraniti ustreznega ritma, kot bi si sicer želel. Mislim, da bi mi prav prišel metronom, da bi lahko ustrezno tempiral meditacijo. Nekdo piše, da je bil globoko sproščen. Zelo pogosto, kot ste napisali, vam je bilo hladno. Še nekdo drug piše, da vam je bilo hladno. No, pogosto, če vas zazebe, pomeni, da greste na višjo raven. Prostor, kamor ne more. Popolna praznina, mirovanje. Na eni točki sem postala stvarstvo, ki vdihuje in izdihuje. Fascinantno. Dihanje me je pripeljalo v prostor tukaj in zdaj. Nekdo drug piše, da vas je zazeblo. In tako ponovno, komentarji kar letijo mimo in jih ne morem vseh prebrati tako hitro. Nekdo je napisal, da je bil tempo kar hiter. No, to je pa res zanimivo, da vas je toliko, ki vas je zazeblo. Bog ve, kaj je to. Dihanje Boga, ste napisali. More biti, kdo ve. Nekdo drug pa piše, da vam je bilo zelo toplo. Še vedno je vibracija močna, čudovito. Nekdo piše, da smo dihali zelo hitro. Ja, opravičujem se, morda sem šel res prehitro. Utegnemo to poskusiti še kdaj, pa bom poiskal način, kako bi ustrezno tempiral. To je bila zame najmočnejša povezava s kvantnim oziroma z morfičnim poljem Stargate, je nekdo napisal. No, ne vem, če sem pojasnil dovolj dobro, ampak ko smo začeli z vabilom za morfično polje, je bilo dobro, da povabite morfično polje z vsakim izdihom. Ko sem se uglasil v dogajanje, se mi je zdelo in čutil sem, da niste vsi vsakokrat pri vsakem izdihu povabili morfičnega polja Stargate. Edmund pravi, morfično polje se mi je zazdelo kot plazma. No, ne vem, kako je čutiti plazmo, ampak sliši se kul. Kar nekaj vas je imelo težave s povezavo. Nažalost, je tako z internetom. Posamezniki
imate težave, ampak osvežite stran in se vrnite. Eve pravi, da je dih pomagal se bolj odpreti izkušnji zvoki. Zanimivo. Ruby je ravnokar objavila link, s katerim nas je spomnila, da se lahko pogovarjate med seboj, izmenjate svoje izkušnje na Stargate Collective. Nekdo je napisal, da je bil stavek zelo dolg, ko smo klicali morfično polje Stargate. Oglasite se z namero, kajti to lahko naredite skoraj da v tišini. In rečete, morfično polje Stargate, to zadošča. Ampak namera je tista, na katero se odzove energija. Ščemenje v nogah in rokah, moje roke so izginjale, no, to je zanimivo. Vse je bilo kot veliko srce, je napisal nekdo drug pa, dihanje je bilo malo hitro. Nekdo pravi, da Firefox deluje bolje glede interneta, no ne vem, to je odvisno verjetno od države, odkud ste. Izjemna povezava z morfičnim poljem, kot da dihamo en dih skupaj, je nekdo napisal. V enem trenutku sem imela misel, da bi dihanje spremenila, ampak se to ni zgodilo, postala sem čista pulzirajoča svetloba. No, čudovito. Opazil sem, da sem na začetku lahko začutil, kako ste navdušeni, ampak nekako raztreseni, ker nismo bili med seboj še tako zelo povezani. Med dihanjem pa se je zgodila povezava. Če bomo to vajo naredili še enkrat, bomo vzpostavili boljši ritem in imeli boljša navodila. Nancy pravi, moje mišice so zelo sproščene. Michelle pa pravi, toliko globje je bilo zaradi dihanja. In čutila sem, da smo povezani. Hvala vam torej za vaše komentarje. Klepetalnica ostaja odprta in še vedno lahko komentirate v njej. Zeleni gumbek spodaj pa vas vabi v serijo. Vstopamo v kvantno povzdignjena realnost. To bo serija, ki se bo dogajala dobesedno vsak dan. Začela se bo to soboto. V živo pa bomo 1 uro prej, kot sicer, kot doslej. Kot sem že rekel, bodo prenosi dobesedno vsak dan. Vabim vas, da se nam pridružite. Za to serijo imamo, to je sicer plačljiv program, imamo pa 3 cene. Najnižja za tiste, ki imate trenutno finančne težave, za tiste, ki pa čutite obilje, pa se boste lahko odločili za najvišjo ceno, potem pa je še ena vmes. Karkoli je za vas ustrezno, samo oglasite se in prosim vas, da se odločite za to serijo, kajti gre za to, da se pomikamo v še globlje vedenje, razumevanje, obenem pa tudi občuteno vedenje kvantnega polja. Pogledali bomo, kako lahko delamo s kvantnim poljem, z namero, da bomo povzdignili našo realnost in dvignili našo zmožnost in sposobnost ustvarjati. Mike sprašuje, kdaj bo ta serija, klikni na gumbek in našel boš vse informacije. Michelle, če poslušaš, kaj govorim, link je zeleni gumbek na dnu ekrana in tam piše Going Quantum, Uplifting Your Reality, torej za zdaj v angleščini. Poslali pa vam bomo tudi e-mail, verjetno še danes.
z vsemi informacijami o tej seriji. Ampak zeleni gumbek pa angleško govorečim že zdaj omogoča, da se pridružite. No, Mišel, zdaj ti je pa uspelo. In si ga našla. Dobro. Zdaj se bom poslovil od vas. Najlepša vam hvala. Hvala vam za povratne informacije. Skrbite zase, rad vas imam in kmalu nasvidenje v soboto. Adijo.